Anya laki din! Agyaman na ka. Adayo dito'y ayan mi, ngam ka gumaamlat tati may borsyo. Ha? No yung pakaamom ko makanyak nga umay ka ita, nagluto ako maiti pangal daw. Saan na, Ellen? Adamot imat ko kasi daan parakin ka. Oh, atoy, naluto na itan. Anya? Ay na, nagbanglumat tanda ito'y abulalo borsyo. Kasla da ito'y tibulalo anay dumdum, may ti panagangot ko. Parakan ka na ita. Sapay lang ko mata magustom ti panaglutok. Simple lang nga panagluto na ita. Saan ko pa'y lang ang naramanan nga magusto akong tibang luna. Kasla mabisinak paikit din na nakaangot. Agyaman ak no kasta. Siyak tirumbang nga agyaman kan ka, Borsyo. Agyaman na ka talaga, ah. Si kalhang ti lalaki anang isang put kanyak iti si Daan. Apay, sino ti bisitam itay anak ko? Ah, ay kwa, ni Borsyo dayjay tatang. Bursyo! Iso ka di dayjay. Di agdadadon ken ka anagalas ti apelyedo na. Ha? Kanyang aminan tay buwanagan na. Borsyo kinkinod tatang. Ay na! Por Diyos, por Santo, pakanawam! Pakawanem! Tapno ibagakin ka ah. Diyak kaya't dayjay nga agbalin ang manugang no bilang lang. Ipakpakaon na akon. Tatang, anya ka di day tanga ibagbagayo. Ay, basta! Diyak kaya't dayjay ko naktumay. Apay, no isut agbalin nga asawang. Maayatan ka nga rod iti apelyedo na. Anyan tulangan tinagan mo. Ellen Kinkinod. Kasta? Ay, nagalas sa dinggay. Pakanawang manay. Anya? So ano mabalin? Ibagam kang kuhala. Saanan nga umay dito'y balay, ah? Diyak kaya't dayjay nga agbalin amanugang. Kunakbalin. Lalaki din. Anya? Gapula ang iti apelyedo ni Borsyo. Iso ti makagapo no apay asaan akayat ni tatang mo? When friend. Ay, jak amo man iti dayjay nga ama. Nasingpet-met ni Borsyo. Awan makunakken kwa na. Anya? Kuna ni tatang, no kanu ni Borsyo ti agbalin nga asawak, agbalin to kanu nga Ellen Kinkinod ti apelyedo. Ay na, makakatawa ak man. Ngam anya ngay nga rod. Apelyedo laang dayta. Nagalas kanu adenggen. Anya lakit din. Tinapatag-akit na singpot jay tao. Dayta nga ruti kanayon ko nga ibagaken ni tatang. Awan latamat. Saan na kanu akayat nga agbalin amanugang ni Borsyo. Gapu iti kinkinod nga apelyedo na. Apay kumaasaan mo akayat dayjay a Borsyo, no kayat met ni Ellen. Ay, oray kayat na. No kunak ajak kayat. Awan maaramidan na kunak tumat. Anya? Nakalalas tinagan na. Kanya kita Borsyo Kinkinod. No istagbaling asawa ta anak ko. Ellen Kinkinod taon tinagan na. Ay, diyak kayat. Anya kalakit din aya. Katnagan laang mo't dayta. Tinapatag kat nasingpot jay tao. Basta, no kunak ajak kayat. Nagpili ka mo'ten iti agbalin amanugang mo, Manong Hulyo. Sa anak anapilay, ngam tila ang jak kayat, ti apelido na akin kinod. Oray mabaakan ti anak ko, ngam ti makiasawa iti kastin ko na, salbagi day. Ay na, nagmayat betan day tapurmam si Kalandaw.
Una na, mapanak man dita balay da Ellen. Mapan ko man sa rungkaran. Anya, kayat mo asawan, ar-armom ni Ellen. Una na, ngamjak pa'y maibaga no adanamnamak kan kwa na. Ngamin, saan laeng mo tasyak ti agdatdaton kan kwa na. Ha? Malaksid kanyak, at dapat di agnagan kano iti bursyo. Ah, Iso ajak pa'y masigurado nana. Ala, inak pa'y nana. Parang adda ni Ellen dita balay da. Oh, si kamo gayam, Lando. Ay, uwan tata, naimbag nga oras yo. Ay kay kastamag king ka ah. Nakaumay kamay. Uwan tata, umay ko kumasarungkaran ni Ellen no adda. Ha? Ay, ni Ellen? Ata! Ha! Kasirsirik na laang ijiban niyo. Agdigos ka no kay. Ay kasta ka di. Ala, urayak nga rod tata. Mabit lang. Saludsudeng ka man, Landaw. Abay, agdatdaton ka kade, iti anak ko. Ha? Ay, uwan tata. Kasta ka de. Ipapatim barok. Anyat amom, no sikati kayat niya. Ha? Ay, kwa. Ado, agdatdaton kinkwana. Ada pa di awanan bain, abursyo kinkinod tinagan na. Isun sa dayjay ti kayat ni Ellen. Ngam, diya magkayat. Anya? Nagalas ngamin tinagan na. Diya lang magustuhan. Alangan ki di may. Ano isuda man ti agkatuluyan kit Ellen kinkinod taon tinagan ti anak ko. Ay, diyak laki di kayat. Ay, tata. Isu nga armam ti anak ko lang daw. Aramidam amin akabaalam. Napipiyapay tapilye daw. Nubilang lang. Ngamunday siya, bursyaw. Kinkinod anak alalas. Salbag. Kaslatay lalaki kwalaeng ti sapsapulan na. Nyalaki din. Lando. Pasensya ka lakuman Diyak kayat apasakitan tirik nam. Diyak matla kayat amang namnama ka kanyak. Ha? Awan makunakken ka. Gaputawan mo't nadamag ko asan anasayat nga ugalim. Iso na lang taawan riknakken ka. Anya? Saan ko mangagsaksakit tirik nam kanyak mangkita ka langan iti sabali a babaeng armam. Saan asyak? Ellen, adda ka din kayan ayat mo? Iso asaan nakakayat? Kasta ka di? Saan na kasta? Awan pa'y kaayan ayat ko, Lando. Kas itinakunak, awan riknakken ka. Nasaysayatan tay ibagak, ngam tay mangnamnama ka iti awan. Apay analpay ti abaga ni Lando apimanaw, Ellen. Ha? Anyat kayat asawan dayjay. Tatang, awan nga rod tirik na kanilandong. Iso nga indiritsukon kenkwana. Anya, kayat mo asawan? Dayjay abursyo kinkinod ti kaya mo? Iso ana ibagam day takin ni Landong? Anya? Ay nahapaw. Ellen, ibagbagakon king ka. No ni burso ti makatuluyam. Inaldaw ti gubat dito'y balahay kunak tumay. Tatang! He! Jak kayat ni burso apara king ka kunak manan. No di mo kayat nilandaw, ti sabali laangan, ti pangibaw ingam iti panagayat mo. Sana day di aburso, tadak kayat. Anya? Ay lang, bayas. Sumsunggarak tungkal mapanunot ko na iya bursyo. Ang lalaki din.
Nalakit din aya ti amam, friend. Ay, wen nga ron. Makapasan na ay. Apay ngamin nga iso ti agpili iti lalaki aparakan ka. Day tangarod ti parikot ko italuning. Kayat ko ni Borsyo, gaputan na singpet. Kun nagagad, responsable a lalaki. Tay kunada nga rod, no ay ayatam, ilaban mo. Iso ano ay ayatam ni Borsyo, ilaban mo iti amam. One friend, talaga ada ita ti aramidag. Nasingpet ni Borsyo, komportable ak tunggal iso ti kadwak. Kun nahidumduma ti ragsak amariknak no adda iti abay ko. Basta, saan ko ama explain? Basta, iso ti kayat ko. Madlagayam. Iso akasaritam ti amam. Ibagam day takan kwa na bareng maawatan na ka. Naimbag ang orasyo, tata. Heh! Awan tinaimbag nga oras no sika ti makikita. Sika, Borsya. Ha? No ti panag ko na, kat anda namnamam iti anak ka, nagpitot ka. Ala, idiritsyo kon ken ka. Saan ka akayat apara iti anak ko, ha? Maawatam, ha? Tata, Iso pang asim. No kayat mo pa iti agbyag iti napaot, Borsyo. Saan ka nagsubsubli pa iti ta? ha? Mangkita ka laangad iti sa baling arbam. Saan ati anak ko? Angam, tata. Awanan ka doon pa ang ngam. Ah, Heh! Ulit-ulit ka. No kayat mo pa iti agbyag iti napaot. Saan ka nagparparang kanyak? Agtub-tubo talaga ti sarak no makikita ka! Tatang, apay akas di matantim pagbagayo ka ni Borsyo. Ha? Taapay, saan mo't adakas ng itimbag-bagak ng kuwana? Imbagak lang mo't tagpaisaw. Anya? Ay, unay kayo matan tatang. Saan kumamat akas taa? Ne, apay, anyat kayat mo asawan? Ni Borsyo at talaga ti kayat mo. Ay na, imbaga akong kinkwana nga awan namnaman na ka. Ken maysa, imbagak pa yan asaan nga agpakpakita ditoy no kayat na pa'y tagbyag itinapaot. Anya lakit din tatang. Kaslamat la animal tinamay anyo ken kuana. Apay, awan aya tirik na namot amasair, gapo itikas dyan ngayong bagbagayo. Nita, isakit na. Ay, basta. Nukunak asaan ko akayat. Saan? Diyak kayat apelido na. Akin kinord. Kenang nang runa ajak kayat kinatao na. Anya? Agtub-tubo ti sarak. Tunggal makitak ti panagrupo na rayjay alalaki. Hey! Ang lalaki ken! Awanan, friend. Ha? Anyat kahit mo asawan? Awanan, saan kun makontak ni Borsyo? Taapay. Nagsukatan iti number. Kan nag-deactivate mo iti Facebook account. Anya? One friend. Idi na minsan ngamin nga may balay, asarong karan na kuma. Pinagsasawan ni tatang iti agkakasakit sa rita. Iso dayjay, saan ba na nagparparik na kanya? Anya? Ay una yun ti amam. Talaga anapudot ti dara na kinibursyo. Day tangarot ti parikot ko ita. Nakasingsingpat dya tao, ngam naaramid na mo na nagsasawan. Uray ko masaan na kayat. Kat kinasarita na kumamot itinasayaat saan nakasta. Amumatan ti amak. Saan ama kasarita itinasayaat, nang runa no may papan kadagiti lalaki ngagdatdaton kanya. Nang runa kini Borsyo.
Anya agapo, pagbabawiyak din naramid ko. Ha? Anya, ay unay kan manong Hulyo. No saan mo akayat jay tao para iti anak mo? Kinasaritam kumamot iti nasayaat. Saan akasta? Anya kasarita kiti nasayaat nga ibagbagamay. No nasayaat ti pan nakisarita, sigurado nga agsubli-subli lat tayo balay. So pinagsasawa ko na. Anya, Imbaga king kwa na, no kayat na pa iti agbyag iti napaot, saan nga umay iti balay? ha? Oh, kita, kit manon alawas asaan ang nagparparang ti loko. Talaga nga agburburik ti darak no makitkitak. Iso asaanak ang nakapagtipay, pinagsasawa ko na. Kahit anya ngay matin ako na ni Ellen iti dayta. Ay kanya pa'y kumangay. Awan na aramidan na. Lalaki din. Uy, aday bagak Anya dayta. Taga dito'y ayan tayo mutlagayan ti kaayan ayat ni Bursyo ita. Ha? Asino? Kan nakaamuam iti dayta. Ni Melissa, jay kabatch tayo ngay. Jay anak ni Nana Piring iji sentro. Anya? Naibagan ni Maria Kanyak, idi na minsan, ang nagkaluganan kami iti tricycle iji ili. Kasta ka di? Kan amom, nakunana pa nga umadanin ti panagkalaysada. Beach wedding ka no. Isu nga ijay Boracay ti venue ti kalaysada. Anya? Talaga gayam abak nang dayjay abursyo kinkinod. Ay, ada bukod na abalay. Ada negosyo na kan adaw tilugan na. Pudno dayta, friend. Bak na nga talaga ni Borsyo. Kan kang runaan na. Nasingpet pa'y. Kan responsable ako na. Ay, sayang nga talaga. No saan ko maanapili ti amam, nagswerte ka kumaiti dayjay alalaki. Si ka kumati ikalay sana itan. Ay, sayang! Asino may tinakaamuam iti dayta? Kano iso ti agwarwaras adamag dito'y ayan tayaw manong Hulyaw. Nagswerte talaga dayjay Maria. Baknang ti mangikalay sa kunkwana. Anya? Talaga gayam abak nang dayjay abursyo kinkinaw. Sayang laeng ta saan ani Ellen ti ikalay sana. Ha? Agasaman, ado gayam ti negosyo na. Ado tilugan na. Ada bukod na abalay. Kan ijay pa'y Boracay ti pakaangayan ti kalaysada. Anya? Ay na. Talagang arod nga da mabalin na iti biyag no kasta. Pala sana na ibagbaga ni Ellen kanyak abak nang dadya abursyo. Nanya, Kano aya ti aldaw ti kalaysada. day tatijak amaw. Ngamkasla ti kunada kat inton umay abulan. First week kano ti jawn. Kasta ka day. Alaman nga ro tagawid akong. Inak ibaga kini Ellen ako mustain na ni Borsyo. Barang addape tinamna mga agbaliw ti panunot na. What? Sikan tumag nga minanak ko. Payasan mo nga imbagbaga kanyak abak ng gayam ni Borsyo king kinod. Ha? Tatang? No imbagam ko maidi pa'y ladamo, nga dagayam mabalin na itibiyag. Di saan ko kuma pinagsasawan nga urikin kinod tapilido na. Anya? Anak ko, kumusta ang bangkit eh? Awagam, ibagam akasarita nakakanupay ni tatang ko, kunam. Tatang, nabayagan ngawan komunikasyon mi ka ni Borsyo. Manipod idi pinagsasawan niyo. Kan maysa, alangan kit di mat akong di kumusta aken kwa na. Itan nga umadan iti kalaysada ka ni Maria. Yeah. Nakababain mat ano kasta. No saan ko mga minapasig nga kakadakas timbagbagayo idi kan kwa na. Nalabit asya kumatikayan ayat na ita. Basol yung matlaang tatang. Gapo lang amin iti apelyedo na. Kasjay tinararamid yo. Pasensya ka kuman anak ko. Saan ko maingami nga amo abak ng gayam? Sana bale, nadan tumanan ti agdaton king ka. Uray pa'y
kinod tumanan ti apelyido na. Saan ko nga ungtan anak ko? Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.